Ramazandın 27-ci günü ele deyt. Bilesizler 27-ci tündө bardığımız жақшы bilebиz Kadir tün. Kadir tünde oşa 2 milyondan aşık kişi şu haram meçittin tegerengine jийнaldı deyt. Oşol uçurlarda bir namaz boldu. Namazdayın жалгыз kişinin janazası, bir kişinin janazası degende taң kaldım deyt. Bir жерге kança janaza dedile, ömürümde kança jol umraga geldim. Bирок ушундай bir ele janaza degende hiç uqqan жоқ elem. Bul kanday baktılуу adam, eң haram meçitine adam köp çukulgan bul Kadir tünde çokulatırgan. 2,5 milyon musulman köçödө жүрөt. Bul sır bolgon masalelerle bирок men sizge aytıp koyun. Atam uşunday adam ele, bizdin çoң apabız bar ele, atamdın apası biz menen çoğu turat ele, kartan kişi. Atam uşintip jön ele bir karapayım ar jerde bir jaldanıp işteyt ele. Bирок tappan akçaсын çurkap gelip hiç bir tiyinin albastan gelip apamdın, çoң apamdın çöntөгüne salat ele. Çoң apam atam ketkendен бардыбызга неберелерин чогултуп алып таратып берет эле дейт. Anan gayra gelip durup, çoң apаңардын çöntөгүндө акча калбай калыптыр деп, бизге жинденет эле, эмне алып алдыңар деп. Апабыз өзү берди дейт эле. Кайра акча алып келип, ушундай нерсени bir 10 жыл чакылды дейт. Дайыма көрүп турдум дейт. Бул биринчи сыпаты ушул эле. Экинчиси çoң апамды дайыма эс алдырганга аракет кылат эле. Кичине машинеси бар эле. Ушинтип алып чыгып баратып, ушинтип намазга отургандай тизеби кылып отура калат эле. Апаке деп туруп апасынын ушундай бут кийимин астын тазалап туруп башына коёт эле дейт. Башыма такап туруп кийчи апа дегенде ата çoң апам ыңгайсыз болуп, балам мындай кылбачы, башыма такап эле кийейинчи дегенде апаке менин жүрөгүмдө ооруларды, денеме келген оорулар ушу менен айыгып кетет, ишенип кой апеке. Сен башыма такап туруп, башыма бут кийимиңди коюп туруп анан кийсең, мен ушундай рахаттанып жүрөм. Апа ошону туура түшүн деп дайыма ушундай кылат эле дейт. Дайыма машинеси менен шаарларды айлантып келип, үйгө таштап коёт эле. Дайыма ушу нерсени кылат эле. Үчүнчү нерсеси çoң апам ушундай динге жакын адам эле. Балдарым деп, неберелерим деп бизди отургузуп алыптыр, ушинтип айтат эле. Неберелерим курбан айт болгондо кандай болбосун бир жанды алып келип сойгула, канынын чыкканын мен көрөйүн. Биздин үйүбүздө курбан союлбаган болбосун курбан айтта деп. Бардыгыбыз намазга барат элек. Namazdan keyin atam dayıma bir koy dayındap koyot ele. Anan şahar жеринде Kayır şaharında жашайбыз дейт. Эки этаж үйүбүз бар. Анан кичинекей алар оту бар дейт. Ошо жерге апамды алып чыгат эле. Ошо жерге үстөлгө отуруп бизди карап турат эле. Атам курбанды бисмилла Аллаху акбар деп муздап, ошенткенде Кудайга шүгүр, ушунун эттерин эми кембагалдарга таратып бергиле деп ыйлап кирип кетет эле дейт. Ошентип күндөр өттү, çoң апам катуу ооруп калды дейт. Özünün bölmesinde ikinci etajda spalniyda jatat ele, ölüm töşөгүндө jatat ele, süylöy albayt ele deyt. Oşol uçurda kurban ayt bolup kaldı. Kurban namazga çıktı, kurban ayt namazına çıktık. Atam gel atıp adattagısınday koy aldı. Koy alıp gelgenden keyin balдар menin üstüme koydu, koyup koygula. Koydu meni жүктөп bергilе, men ikinci etajga çıkam. Ata, bunun koy üylör sasıyt. Kayak alıp kirip atasın, çoң apаңдын комнатасын alıp kirem. Ata eşiklerine soyup koyulçu, çoң apabız kaytabız, жоқ baldarım деп götürüp çıktı. Astına kanın toskonday, uşunday çılapçın bir demelerdi alıp çıktık. Oşa keste tili da süylöbeyt ele, çoң apam uşuntip kuvanıp, kança aylar çoң apamdın jılmaygan yüzün görüp elek deyt. Mintip turup koydu soyup, kurbançılık kıldık apake degende uşunday jılmaydı deyt. Oşondayin köp jaşabay atam ötüp ketti degenden keyin oşonda men bildim deyt. Ушундай иштерди кылгандыгы үчүн Алла Таала көрдүңөрбү сыйын. Бул дүйнөнүн эшигин жаап атканда урматтуу бир тууган абир менен жаап кетели. Бардыбызга кимибизге 50 жаш берет, кимибизге 70 берет, кимибизге 90 берет, кимибизге 20 берет, Алла Тааланын колунда. Бардыгыбыз ошон үчүн бул дүйнөдө эч нерсе Алланын тагдырына эч ким каршы чыга албайт. Бардыбызга улуу берекелүү жаштарды берсин, улуу жаштарды берсин. Жашыбызды ömrümüzde ibadet menен ötkөрүштү Кудай Таала насип кылган болсун.